So namhlanje isihloko sethu ngesiqhakathekileyo sithi sona unworthy yet loved. So kuxeganiswe izinto ezimbili lapha, ukuba ngongafanele lokuba ngothandiweyo. Ukuba ngothandiweyo kuhamba ukuba ngongafanele. Umuntu ongafanele abesethandwa, kuthi kulento enkulu enzakeleyo ekusukeni ekungafanelini usiyafika ekuthandweni. Liyayizwisisa indaba le, ukusuka ngaphi ekungafanelini uye ngaphi ekuthandweni. Abaningi lizathola ukuthi nxa umuntu esithi ngiyakuthanda, uthi ngiyakuthanda ngoba, I love you because. Liyakunanzelela, I love you because ngiyakuthanda ngoba umuhle. Ngiyakuthanda, isizathu ngikuthanda ukuthi umuhle. Kuthi ungangena engozini ube mubi, uthando lwakho naseluphelile. Ngiyakuthanda ngoba so isizathu esenza ukuthi umuntu athandwe yibuhle lobo alabo, kungaba yibuhle bokubunjwa kwakhe, kungaba yibuhle benhliziyo, kungaba yibuhle bendoda, okuthiwa ubuhle bendoda zinkomo zayo. Lapho zichabalala uthando loliyana luyaphela ngenxa yokuthi uthando lolu lweyame ekuthini kuthandwa ngenxa yezifuyo ezikhona. Abaningi abatshadileyo labathetheyo bathethe abantu abazakuthi nxa into ababathandela yona ingasekho, umtshado wakhona uyadilika. Yesu umuntu esithi yena ngangingazi ukuthi unje, wayemthande ngoba wayekhangele ayengamelanga ukukhangele, wayemela khangele ukuba unworthy abesemthanda. Amen. Ngiyedwa samba sokeni na kade ngisatesta injini ukuba injini le iyaphila, ngani iyaphila. Incwadi kaMateyu isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 no17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona, nendlebe zenu ngoba zisizwa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo, kepha abakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo, kepha abakuzwanga. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe lakho igama. Namhlanje ngasona lesi isikhathi kusihlwa, siyakunxusa ukuba uze kuyona le indawo uzokhulumisana lathi ngendlela ebalulekileyo. Singabangafanele kodwa siyamangala ukuba usithanda njani singabangafanele. Siyababaza amandla akho lothando lwakho lokusithanda singabangafanele. Ngokunjalo nxa siyafunda izwi lakho, siyakunxusa ngendlela eqhakathekileyo kuba ilizwi liyakuphuma emlonyeni wakho Nkosi, lidlula engqondweni zenceku yakho, ziphuma ngomlomo wayo. Sengazathi lingafeza lokho lithume khona, lingaphenduki kuwe lize kwelihle igama lomfelo uJesu. Ibandla lithi amen. Esandleni sami lapha ngiphethe ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ngomoya oyingcwele. Isono siza kugcina ukhathana lale incwadi, kepha incwadi ilamandla okugcina ukhathana lesono. Ezinye incwadi zabuya zedlula, kepha incwadi ini kuze kube ngunaphakade. Incwadi ayilamazwi kaNkulunkulu, kepha incwadi ilizwi likaNkulunkulu. Kasiyithathiseni kakahle, siyibale kakahle, ngoba kuyiyona yodwa incwadi eveza i-tension phakathi kokungafanele lokuba ngothandiweyo.
inhloko le ngiyithandile kakhulu ngase ngiyinika nje okuyi-subheading okulebala eliyi-1. Ngiyayifuna i-subheading yakhona. I-subheading yakhona ithi yona 1. 1. Yes. 1. 1. W-O-N. Hayikhona u-1. 1. 1. 1. Kulezinto ezintathu engiza kuzikhangela kule indinyana eqhakathekileyo. Asambene encwadini kaLuka. Incwadi kaLuka yiyo eveza ukuthi unworthy yet loved. Ungayikhangelisisa kahle uzathola ukuba uJesu usebenza imisebenzi ebantwini abalahliweyo. Encwadini kaMateyu uJesu uyasebenza imisebenzi yebo ebantwini abalahliweyo, kodwa uza njengenkosi encwadini kaMateyu. Uza njengomuntu ophakemeyo, kodwa encwadini kaLuka uJesu uza ebantwini abangafanele, abantu abangasizi lutho, abantu abalahliweyo ngumhlaba, abantu abangama-rejects, kepha abesebathatha laba bantu abaphakamise abafake endaweni ephakemeyo. Yikho lokhu okuqhakathekileyo encwadini kaLuka. Namhlanje ngizathatha umlingiswa oyedwa, lumlingiswa bese siphawula izinto ezintathu. Inhloko yethu ithi yona 1. Angidingi ibala lesindebele lambalekele. Phakathi tholakele. Ya. Tholakele. Ya sokumnandi kakhulu. Nasukungitholakele sokumnandi kakhulu. Sifika iphambanisa intshumayelo siyenze abamnandi phakathi. Tholakele. Ngoba ngathi lokho engicabanga ukuthi ngathi unqo ayisikho, kodwa utholakele ngibona ngani uright 1. Hey, njengomama omunye ohlala ngikhaya kuthiwa uthando is foolishness. It's actually foolishness ukuthi ulesibongo sakho uyesilahla sibili uthiya abakizi 1. Yes. Incwadi kaLuka isahluko ngesika 7. Umuntu kumele akhulume kuhle uzegcine ngasabiyeli ikhaya. Incwadi kaLuka isahluko ngesika 7 ivesi ngelika 36. Omunye wabaFarisi wanxusa uJesu ukuza kudla naye okwakusihlwa, ngakho waya endlini yalo umFarisi wahlala weyama etafuleni. Verse 37. Mala ngingakafiki ku verse 37 sike sikholise mbijana la. iBhayibheli lapha lithi lona omunye wabaFarisi, angitsho abaFarisi babephakeme kakhulu. So lapha uJesu usephambuka entweni ayijayeleyo kuLuka. Liyakunanzelela sephambukile entweni kuLuka ujayele ukuya endaweni eziphansi, kodwa kathesi sesiya endaweni enjani ephakemeyo kumFarisi. 1. iBhayibheli lithi lona kwathi owesifazana othile owayephila impilo yesono kulelo dolobho esezwile ukuthi uJesu wayesidla endlini yomFarisi, weza ephethe umfuma wamakha. 1. iBhayibheli lapha liyasivezela ukuba kulomama owayephansi, impilo yakhe yayiphansi kulelo dolobho, wayengumuntu olahliweyo, umuntu owayengasizi lutho. Wathi esizwa ukuthi uJesu wenyukele kumFarisi, wathi lami ngizakwenyuka. 1. Unworthy yet loved. Lami ngizaphakama ngiye kumFarisi, ngingabe ngingumuntu ophansi kodwa ngizaphakama ngiye kumFarisi. Ngabe ngumuntu okhangeleka kubi kodwa ngizaphakama ngiye endaweni ephakeme. Umoya wami wobonga lapho ngisiya khona.
ngingabe ngumuntu abamkhangelela phansi, kodwa mina ngizazikhangelela phezulu, ngizachaya i-gate crashing. Ngiyakwazi ukuthakela invitation kabangingusanga kule indawo. Engizakwenza ukuthi ngizahamba, kodwa nxa ngihamba kule into eyenzakeleyo empilweni yami, ngizathola amakha umfuma oqhakathekileyo. Lithi lona ilizwi likaThixo, kwathi esemi ngemva kukaJesu ngasezinyaweni zakhe ekhala, wamanzisa izinyawo zakhe ngezinyembezi. 1. Wasezesula izinyawo zikaJesu ngezinwele zakhe, wazanga wasethela amakha kuzo. Kwathi lowo mFarisi owayemnxusile ekubona, wazitshela enhliziyweni yakhe wathi, aluba indoda leyi ibingumprofeti, ibizakwazi ukuthi ngubani oyicumba-cumbayo, lokuthi ngubani lumfazi ukuba ngonjani, lokuthi uyisoni. Sihamba sonke yini na? Sokulamadoda amabili lapha. 1. Enye indoda igeziswa izinyawo, enye indoda ihawuke ukuthi ngayiyo egeziswa izinyawo. 1. Le indoda egeziswa izinyawo isiyenze lumama waba ngotholakeleyo, kanti elahliwe isimtholile lumama. Kulezinto ezintathu lapha. Into yokuqala, zasebenzisa amabala aqalisa ngo-W. Elokuqala, umama lo was wasted, wayemothakele empilweni yakhe. Lo okhononayo enhliziyweni yakhe kakhononi ngobomi bukalo umama, kakhononi ngokona kukalo umama. Ukhonona ngenxa yomhawu, ukuhawukela ukugezisa izinyawo. Abanye abantu nxa sebeku-celebrating mood, sebe-celebrate ukuthi uJesu wenzele kahle, kulabantu abalomhawu. Lubaba ungafunda incekukazi kaThixo ithi yona, lu mFarisi nguye owayemkhiphe ubuntombi. Nguye owayenze impilo yakhe yamothakala. So nxa emkhangele ubona lokhuyana abanye bakwenza emnyameni, kodwa lapho usekwenza lo Jesu uthi ngayini. Unworthy, wasted. Umama lo usemothakele, izinto zonke kazisahambi kahle, akula muntu omkhangela kuhle. Lapho adlula khona babamba abomkabo ngenxa yomdala webandla owamotha ubuntombi bakhe. Okwakwenzakele, i-abuse eyenzakele ayizange yenzakale ezitaladeni ngale ukuba abe libelele ndlela, kakuqalanga ezitaladeni, kwaqala phakathi kwendawo engcwele. Ngakho umama uthi yena, lanxa uJesu yenyukele endlini yomFarisi, angila invitation card, ngifuna ukuya demonstrate uJesu ongenzele khona. I may be wasted, I may be finished, but I am not yet finished. Ngifuna ukuveza ukubana yebo wamotha ubuntombi bami, kodwa uJesu wabubuyisela ubuntombi bami. Yikho ngifuna ukubana ngikuveze, ngizakwenza endlini yakho. Although I am wasted, ngizaya demonstrate endlini yakho ukubana hey, alikaze libone engakwenzelwa nguJesu. Mangikhumbula engakwenzelwa nguJesu, I cannot go back. Wangidobha ezibili, wangifaka endaweni ebanzi, akuvumi ukuba
umfana ngenze sengazathi kangisindiswanga. Mina ngahlengwa ngegazi, ngahlengwa nguye uJesu. I'm wasted. But ke ngifuna ukwenza i-declaration phambi kwakho ukuthi uJesu unwasted me. Angikwazi ukulesikhiwa esinjalo. Wasusa inkunkuma yonke eyayisempilweni yami, wasusa yonke ingcekeza eyayisempilweni yami. Ngakho ngisa lesipho sokunqoba, ngisa lesipho sokukhululeka. I may be wasted in your eyes. I may be wasted in your eyes. But uzamangala ukuthi uJesu sengikhululeka ngempindlela. Bantu abathi uSathane usekudlwengulile, wamocha yonke into ekhona empilweni yakho. Engani uJehova engangezelela ngokuphindwe ka2 kulokho akwebele khona. Namhlanje ngiyedwa enkonzweni. Likhona yini na? Amen. Okwesibili, sithokoqala sitheni? Wasted. Okwesibili, worn out. So Mama, why not only wasted, she was worn out. Imileage yakhe ngenxa yesono yayisinkulu kakhulu. Ababemkhangela babechila amakhala, bethi kanti kuhamba njani. Kodwa le mileage ephezulu kangako, esekhupha intuthu ngenxa ye mileage yakhe, esengumkhekehle emkhehle engasaqedakali. Makubongwe inkosi ngoba uThixo kalandaba ngalapho odlule khona. uThixo lendaba lezinyawo ohleli kizo. Lapho odlule khona kakulandaba ukuthi kunjani, kodwa uThixo ulendaba lokuthi manje inyawo okhetha ukuhlala kuzo yiziphi. Ngakho umama uthi yena imileage yami isibala 600,000. Lanxa ngime garage akusekho ndobhayo. I am worn out. My odometer reads horrible. Worn out, wasted, unworthy, but yet loved. Unworthy, unworthy. I'm unworthy. I'm unworthy. But kulentenge ngifuna ukukutshela yona. Ningafanelanga nginjalo. uJesu ukhangele wathi nangiyani umntanami. Nangiyani umntanami sevumile. Umfundisi uSisibanda wathi yena uNkulunkulu ulento okuthiwa yiXologenic. IXologenic. Wathi uNkulunkulu uyaxola achaye yi-blackout nxa ezama ukukhumbula ukuthi wenzeni nxa ungafi. Angasakwazi ukuthi kanje utheni uthelo wakhiphisisha. Angikhumbuli kwenzakala nini khona lokho. Yakwazi ukuthi nxa ukama inwele zakho ekuseni, kungawa unwele u1,053,000. uNkulunkulu uyabe kwazi ukuthi unwele oluwile unwele 1,050,000. uNkulunkulu nxa uvuka ekuseni uyabe kwazi ukuthi kathesi uphefumula okwesi1,007,000. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kathesi iziginqo zami esiqalisile ukuphuma ukuthi kathesi sokuphuma amamilimitha amangakanani. uNkulunkulu uyakwazi konke khona lokho. He is so particular about the minutest things in our lives. Kodwa uyaba lokukhohlwa. Uyaba demented. Thank you mfundisi. Yazi ngisekamele ngithumayile usethuza uyangincedisa. Uyaba demented. Nxa ungavuma izono uyasala elahlekile ukuthi kanti umuntu elikhuluma ngaye elithi lina wagqekeza ibhenki ngumbi.
Nguphi umuntu yena lo elikhuluma ngaye ngoba umuntu lo usevumile mina ngikwazi khona lokho elikhuluma ngakho. I'm trying to think about what you are saying because ebhukwini lami sokuhle kwachitheka le ngqondweni zami akusekho imemory yakhe uyahle ayidelete ayisabi khona into le yangimelanga ngikholise ngento likhona yini na oqala lo mama was wasted. Okwesibili, worn out with a high mileage. Lapha sesithumele sikholise sonke. Liready ukukholisa sonke uTamliwe sithathu. Lokho kumnandi. Yakuyizwa ingoma lelithi imnandi indaba endleleni yezihambi ezazula kudele ekhaya. Useduze abuye ngodumo umhleli. But engakabuyi nansi into eyenzakalayo nguW wesithathu 1. Amen. Amen. 1. Lo mama waba ngutholakele 1. Ukuba wasted kwakhe kwakusemehlweni alabo ababengazi lokhu uNkulunkulu ayisebenzele khona. Ukuba worn out kwakhe kwakusemehlweni abantu abangakwaziyo ukuthi babe uNkulunkulu wamenzelani. Yikho waqalisa ukukhonona enhliziyweni zakhe, enhliziyweni yakhe. uJesu wasekhuluma laye wasesithi ufuna ukukutshela into umuntu oxolelwe kakhulu loxolelwe mbijana ngupho kumele abonge kakhulu. Oxolelwe kakhulu loxolelwe mbijana ngupho kumele abonge kakhulu. So wena nguxolelwe mbijana lo uxolelwe kakhulu yikho egezisa izinyawo zami ngezinyembezi. Lapho kuyabe kuthunyelwa khona ivangeli indaba yalo mama izayikhulunywa. So nili topic mama lo. Lapho kuyabe kuthunyelwa ivangeli indaba yakhe izabe ikhulunywa. Kulo mucwe ngumbhale phansi ngifuna ukubala umuca lo lilaleli nanku umuca wakho. Umuca wakho uthi your abuser will not rejoice to see your release because he profits from your oppression. Kasoze athokoze ukuba ume ama-drugs ngoba uyatsuza inzuzo eningi ngokuba lokho ubhema insana. Kasoze avume ukuba ukuba yi-customer kuma one night stands. Kasoze avume ngoba yena akalali lala amadoda akuthengisela kuwo. Yena ukwenza impahla yokuba abekuthengisela kula madoda. Kasoze avume ukuba ukhululeke uhambe ukhululekile. Your abuser will not rejoice when you are released. Ngoba usungonqobileyo my usungotholakeleyo wena usuzuziwe usudojiwe ezibini awusela ndaba ukuba lo abuser wakho ukhona. Uyahamba phambi kwakhe uyegezisa izinyawo zomkhululi wakho uthi wena mina I am unworthy but umkhululi wami is worthy. Uyangithanda umkhululi wami ngoba engithanda ngizagezisa izinyawo zakhe. Nxa ngikhumbula engakwenzelwa nguJesu ngeke ngibuyele emuva. So my abuser, stop holding on to me. I'm one. Stop holding on to me. Ngatholakala. Yekela mbanje ukungibamba sengatholakala. Yekela tshwana ukungibamba sengatholakala. Yekela mfebe ukungibamba sengatholakala. Yekela busela sengatholakala. I am one. I am walking in the newness of life. Sengatholakala. Nahlengwa ngegazi nangingafanelanga kodwa uJesu. Kodwa uJesu. Kodwa uJesu. The one who is worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain. I may be unworthy.
but the lamb is worthy. Ingane ngingafanelanga, kepha iwundlu lifanele. One, ngitholakele ngegazi likaKristu Jesu. Nangibotshiwe namaketane kaSathane, kodwa kubo ngikhululiwe. Mayibonge inkosi. Ngakho ke ngizakwenza njengoba uthe wendlala itafula phambi kwezitha zami, nami ngizageza inyawo phambi kwakho wena wangikhipha ubuntombi, ngikutshengise ukubana ukungikhipha kwakho ubuntombi kwakuyize, kodwa khathesi sengithole indoda phakathi kwamadoda, indoda engitshengisile impilo engcono hathe yakho yokuhamba uhlengula abantu. Khonona qhubeka ukhonona, kodwa mina ngikhululekile ngegazi likaKristu Jesu. Unworthy, yet I am loved. I may be wasted, worn out, but I am one. Tholakele ngegazi likaKristu Jesu. Lifanele iwundlu kubana lisihlenge. Khona phakathi kwethu uthi siza mina Nkosi. Ngifuna ukuba ngotholakeleyo.
kanti la ngihleka anikwazi bangikhumbuza ukuthi ngangenjani seningihleka but hayi bangikhumbuza lami ngesikhathi sesengifanyana la iphuma so bathi ngangitshaya isoprano wakumnani hayi siyabonga kakhulu yes London here it was unworthy yet it is still up.